Nabenta ke election Arzal Arpulai. Iwan lam sapi ya kasur nak keleng kecila. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na ukenjat syai sapi lingba ki Shalentam shalentam kasensyar pai ba. Nyambet. Nyambet. Hakti. Palba ki babi pej aga program jom kenjat chai mentasi nak shalentam kasensyar pai ba. Ila poi ha each long ha kadon ke jingalang kongres sang tai ke bahaya ha ba u Rahul Gandhi unwan banesim benta ha kane jingalang jong kongres mentasi ba penolong amal ki point. Te ngiru nak kaliang jom kenjat chai ngin elek sang tai ban ngin skap ya kali air election ngin skap ya jingalap election jong kongres ale bot yangi. Jambet. Jambet. Longlaw College. This is for? We just came to visit to see For what? campaign. For the campaign? Yeah. From which constituency? We are from Laban, South Shillong. Laban. Do you like Congress? Yeah, we do. Like Congress? Yeah. Jai Ho. Huh? Jai Ho. Hey, ho. Are you hoping to see Rahul Gandhi today? Yeah, that's what we came for. Okay, good. Okay, good luck. Abon na 0 point. Hoy. Hoy. Kam nomor ba yung ano ba? Abon. Ay, abon. Ano kali try? Iyawan si boss. Bakit? Ay. Hindi lawan. Lawan. Kamut bu na melim bakchan Congress. Ha. Labi Congress kamut melim. Ngalati kenaban job Kenaban? kongres. Syuar ban job kongres kita. Kay ka jingkerman jung pi ba PJ Congress. Kejingkir man jungan naman ngelamat ikijing ya kibra kini kesan senam. De kadno ngilama ngikum kinong meliam ngidam ma kado kata-kata kijing ya namar ba. Taken ngikum kinong meliam ngithatip ngide kinong rap. De ngikedu kijing ngida page pang kabar ba mardi kebaki udor ngidale dia mengipat de ngiditat. Kata akan ke bandingkong kamaswa kebaki secara kongres ngim suduk kata kejungdok ngisno bangi ngibiang ngiempal lai ngilong lai luai te mentapan nisem kene kata kecing ya kebangi kendo kini kesan senam Nyambet. hakakti Nyambet. hakakti Nyambet. hakakti Kay ka papelong ba yung pi ban JD Congress. Ngisutunan mo naman na do mensyo ngila vote pa yata kongres na do barang dani may pa ngi hak kongres mo di sutunan kin bangin syania i kongden taki samla jingi menta mo ki bangop hakapisa kadi ka pa me ngi men mo namar ba menta kadang dan ka kongres indre ngidang perkhat mengila ja indre kadang kin ka kongres Kalian nggak boleh putih ke education system. Bidon jingkerman na kumno lada ka Congress kawan. mengidi ngimdai syo ki student ngi hot ti ngi tray sabar ti menta ti ngi wan shini ngi long unemployed ken long ngimdan kam ngimdan jam ti ko kongres part menta kala penmi ken ka scheme nam ta ki student mo baken I kam jam tingi sunggo kata Kahase ap. Mabrem Golfling. Golfling से कितना लोग आता है? बारी है। आप लोग कांग्रेस को क्या मतलब क्यों कांग्रेस में आता है? बीजेपी है, दूसरा पार्टी भी है, क्यों कांग्रेस में?
अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। कांग्रेस मतलब कुछ करेगा आप अभी के लिए? ये तो हमको नहीं मालूम, अच्छा लगता है इसलिए आया। हाँ कक्ति। हाँ कहती हाँ कक्ति। आप लोग कहाँ से हैं? Ina nampak. Oh nampak, Nampak, kira nak Hindi lah. Sangat pertama. Kadang dia warna nampak. Ya, wan arbos. Arba. Oh, Full bed. full bed. Nampak teh ke pemerintah teh kunci cuma kelan ke kongres. Kiwai parti gimana? Kiwai parti teh pun bekisu terbit noh. Rengi kibru ki basok shit hok ite kada kongres ni. Makam song set pada. Kongres. Oh, Aman agak aktif bara. aktif baik bara. Ha, aktif. Agak aktif. Mak. Ha, aktif. Pilar sebut kan nasin. Namun tahir. Pindah ada lada pijit kongres pidan jingkerman baka education system tambah. Mana buku ajar kasih nanti sejurang. Orang depan ong tang ba ngasukerman bet baka kongres balagan. Biang betul kacang lomcongan. Pidan jingkerman hak kongres kan. Ada jikerman. Agak aktif. Ayo tarik tadi yang mana? Please, gini orang periksa menurut Rahul. Jangan biar na. Kami langsung na. Jangan di. Dakani kejingwan jong Rahul Gandhi takasi kai kejikerman ka papidan. Kejingwan jong Rahul Gandhi syakari ka jela ka jongi kan Aiman Sim hayangi. Oh ngilaya tre shitom ngia don hi ka jingkerman. Kejingwan ka jongi kan Aiman Sim jo show but let's say ko mangane ngila khamslam kandiat banmi but bun hagi bre kinang ong bangimut baka kongres kamdon show. Ndai kan hi ka jingwan ka jong ini kan Aiman Sim jo show but baro hi mentai kala tip ya ka joro yatra ka bai Rahul Gandhi I shim ka lai 1,000 kilometer. Dekan Aiman Sim ban ngi sodon jingkerman mahabat kum ngani nang ni nanong mai ban let's say nang ni namal kiru ka dei hakan ni ka jakang ni. Dekan Aiman Sim gini ki supporters ki bawan hakan ni ka por ba di ki pat ba hiru borok oi. Kat kum ka jing yo ide ngai ki pat ba ki pun nang ni dengan ngit ba ka campaign jong u nak benta jong ni kan Aiman Sim shu kan ya ka Congress Party ba kan nang kiu. Rahul Gandhi unwan hang ni ke Shillong betang. It's about secularism, isn't it? It's about democracy. It's about freedom for the normal people at large, which we are fighting so hard. Especially the people yang ni apa Shillong mentaru apa Meghalaya mentaru hey ke freedom to mafi ki beliau ki ba khamtam ke baduna ka yo kot ijo ba ki shakhanyan khambon te kata kam ni ke freedom kim yo alat kalenti bakin kiu to kajingwan Rahul Gandhi ni di ban Aiman Sim mingi ipa hajong ka Meghalaya bro ko wehi kejingkerman ka pani ba kinong yalam jongi what is state baret ko Meghalaya ro kiburam ki tho kadu Rahul Gandhi unwan chene kapani bakade bo uburam ya khajala jongi uburam ya khajai bareu jongi ukon mau ya khajai bareu jongi ijai banreu baret jalai baret tengah penpau ko mo wei ukot tong jong ka sen kongres bangi ai ke je songo ka ba krau ya u bat kan mau nang ne sakmat bo niang ratba apo parliament baniada ya ki an bomot baka BJP kabot ban thambor ban pendo ya kijing mane belai lailoj ya kriti ke dostor jongi ka khten ka thale jongi ka jaka puta jongi kumta tatar ngaso kaman Nak Shillong. Persilong. Iwan kongres parti sana. Hai. Diskesan kongres. Agak aktifan. Hai. Hang ni building hang ni cerong. Ila ban likio hantai tharai. Bangin yo I katno ka jibun pak hantai Hamadan. Nomor bene baro sipo ngila sudan beto po Hamadan. Yumla ban itu. Oh dapat tanani rula itu hi. Liam. Bukan nama Liam mah. Ini kesan kongresnya. Kongres kesan aktifan. Hiwi parti PI kumna. Kami ke parti dan hanya dan beri rekom ni. Kamu mutasi nak kampun beri kongres kan? Karena Akti. Akti.
काम होने से भी ब्लॉक हो जाएगा ना? हाँ वही तो अच्छा काम करेगा ना। ओए आसाम से मेघालय कैसा मतलब इलेक्शन कहाँ में बढ़िया है? अभी तक हम लोग को पता नहीं चला मतलब कहाँ हो रहा है मतलब अभी हम लोग नया है ना ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसीलिए बढ़िया है। हाँ कक्ति जी हाँ कक्ति मतलब हाँ कक्ति हाँ खकती हाँ खकती हाँ कांग्रेस हाँ कक्ति उससे हाँ खकती हाँ कक्ति nyambet हाँ कक्ति kata nang bun kipat ba kini mentah dena bisa nongrak oh dang ya bun bawa nongrak bawa mulai bawa ini Ramadan kalau ada mah oke sini kami songset mana pasti Cui sao malang mah ajing pe jong pi kan kan juga keras sih. Grasi la be kakti wi parti PI kum na ma Ini kan kakot PI kum no bimbang ya. biang Jadi ka sarkar MDA hakane baladep sistem kolom na pelat pelat ma de mentah PI bang menolong sarkar na sai nolak keras sih. kongres baron bak anjap kongres ma ma hakakti barak na di malki sebut cene pi kami bang ya na ti Ngai bang ngai kongres. kongres ban sini malki klan kongres Klanye. klan ma Tinggal lek tang ketui. kiwi parti PI kum pat bang na Bom di itu bom di alap sama. Kongres pangi serta jing ibda. malki kita lang kongres dan baron Tika tu parlok filayos ngau ya kasul jong ki nong Christian jong ka kongres hakani ka jing yalang hapo malki hamadan malki mentakas ni ka bala pelong daka kongres party bat riu phongut ki kertong riu photli ki constituency ki nong Christian ki wan hian lut chane te ngiyo iru ngilayo ru ban yakran ya ki katung aningut ki kertong jong ka kongres ki bala penpau ya ka jing kerman hakani ka election ban wan te nang ni ngiladap ngin mi no lang ni ngin lek pat hakiwe pat ki constituency Mo pilai iya kajing keren bagi nong kesan jo kongres bat kartu adingot ki kertong na ki konstituensi ba phe te akai ka ba kwa ba nong ne ka long ba menta wala Rahul Gandhi pala ban poi ne ka jaka rei ngi na kaliang jo salante mesin sapai ba ngi hap panyami no nang ne la kham kerke por te ya ke video habe dei ba kajingwan jong amit jong Rahul Gandhi mentasi pila ban pet na ka channel jong kenjat chai ban penmi di balada penmi le se te rei ngi pat nang ni mi no te kum tu ba pila yo i kajing kram ba halo ke kongres te ngabu jingkli api hato ke kongres kanwan ne makabor hakane ka arja apply bu iki jawab jong pi ki comment section ya kan ya jong pi ka bede ba ka kongres le se kala ne manwan kabor ya katangim tip ngini pet haka arteri ke bansawan te ya pet ya kan program social intem siapa ba ngini kan do pat bot pi ka we constituency koblish bon nabenta ka election arjar arpulai di wan lam sapi ya kasur nak keleng ke jela ya bat ngi hakane kalenti beryo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba na ukenjat syai sapi lingba ki shalem kesensyar pat ba